lisantilhu Cha'ajkilal sa'linkuanjik rikin liqagua Dios. Chirisha in yokochi atinak chiruli gutanain. Sa'lisantilhu nakoru chirilbal nakoru chishtawbal nabalebli retalil. Chirish liqaguanjik rikin liqagua Dios uteblikaruli cha'aj lin inkaneke kanabank qechik rikin liqagua Dios. Utqabiq hun raqal liratin li apóstol Pablo salihu 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12. Hokan utan Linash koshlan nakawshaksho, chirilaqrib, mit anek. Hochak, chirish liqwa sansong sho atinak chakchirul gutan ekwer. Kirek arib naktsakal kawlish metzeo, nakmaani hunak litaruk chikashokru, maani chikunak likawsh metzeo ho haan. Utma hun chik hikwanzash beneruji jojain ho lak sansong. Rikinain, kishkohop lish ol. Utma kwarikin liqagwa Dios, karu kishkulak sansong. Kit anek. Kuila una kakoshla naktsakal qequ nak magata ruqchit anuk qe qilaqib shbanak mare sa khuni honal nak inkan kakoshla dot anek liqagwa Jesus na shiyahkui saliratin Mateo 6:2 ho kan utan naktating ahunak likwang sa akhil ru makia pasi trompet chaku honikeshbanu eblak kapagalu saeb lichutle balkap utsa re nakte oshlo shbaneb litenamit. Kuila uno kurushten ankil hunak likomon. Kabanok. Abanan honikeshche blikomon. Likarutish banula nim chimukotish nauta latse chan. Karuna raknashtiain. Maka enak taye likaru usli yokatish banunkil. Kanap nak likaru yokatish banunkil taatinak shkunes. Chirueb lejuntesal. Sa huchik leatin. Kakubsiak likakwankilal. Kakut besiak lishtulani likachol. Ho likakwa Jesus. Aranza de Juirihu, Mateo capítulo 5, versículos 28-29 nashe. Autla inin yehere, nakchishkunili tishka yahu nak ishq. Ut tishraru, akshmush haan sashchol. Nashe el versículo 29. Ut kuilisa laguli kwang salanim, nak yoka kwejimako, isi utsek. Karuna rak nashe in. Mukuyota chishtebal nak takabok saliku. Inka, abanan, kak akretal karuli nak yokwejimako. Aran kawako apatsak lishkakwilal liqapabal lishkakwilal liqachol salihonal nakatawli alek. Junchik liratin liqagwa Jesus aran akwi salihu Mateo capítulo 7 versículos 1-2. Meshtakok atin renakin ka atarakman ka atin sa eben. Shbanak ho chanruni keshtakok atin laesh ho kanakwi naktarakman ka atin sa eben. Utikin lipislep na keshbisok kwi teshbise kakwi laesh. Lihun rakalain na koshbok akwi chishkana bangkil shkwech inkileb lihun tesal, chishkana bangkil rakok atin sa shpeneb lihun tesal, shbanakla o mukoh rakol atin ota, hun akwi lak rakol atin utan liqagwa Dios. Uthonash lihu 1 Corintios 4:5, unak takatyal shkeb alqib sa shnah liqagwa Dios. Kwan hulik ashalkaw, ligishye liqagwa Jesus, choqe chaqahunilo, shbanak ninjenak kaw shbanak chaaq choqe shbanunkil. Autla inin yehere cherra qebli shikneke ilokere o sobtesio maqebli neke mausilan kere panomak us choqrehebli neke raubtesin kere utcheshti hok chirishebli neke raubtesin kere utli neke taqeng ere Mateo 5:44 marekwa hunakli shikna ilokre kaud nakla ohkwi shik taqilan Naklao na ko okchish kiresinkile ebli ek ahomain link a usep. Ho, lishik balri balep lishik neke ilokre. Chishkuni lebli na lebain neke suki hohun li ramlep chiko link anakosh kanna chish kablankil hun shabil kwanjik likin Dios. Sashnaach lishik ebale kahosqil likin ebli hun tesal lisantil hun akoshbok. Chiti hok chitishep. Hajal kuitatesh mahekwa kuitatesh ma usila hajalik rutesh yab asi saben laat yab asi khunes rahom pats usilal ut osoptesium sa shpeneban kauna kingala o chikah kuitakileb le juntesal shpenkwa shbanak mokohanta lishka ush liqagwa Dios chirishep ebliralal shkahol hokyali ma usilal linaqabanu la o liqagwa Dios na koshkuy ut narajak kuinaqla o taqakuyeb liqasliqitsin lishkabilha anak Lish hosq inkileb le juntesal, kabiek, linashyeqeli hu Mateo 5:22.
Kuijonakta hosqo rikin li rasritzin, Juank shmak sa li raklebal atin. At kusritzin, ninkanam hun li patso sa la kaushanakwan. Hokiyal yo chishpo balru la kwanjik rikin li kagwa Dios. Mare la hospil, manaklishik ilok. Litohkwan aran usa babayah kui sa la kaush, manaksalakwa, chishunile bain ustakok. Nakateshkechi tichkok ut nakatesh ram chikik rikin li kagwa Dios. Iqagua Jesús kishyahkui salihu Mateo capítulo 9, 42-48. Kuilakuq ta kyoqagwe chi tichkokchan, manak ta kyoqagwe chi mako set chan. Ukuilakuq set, ukuilishnaqragu isi chan. Ukutyo ta chishyab alqenak ta okchish setinkilqib inka. Habanan qakyaqban qachol chirilbal chishjunile eblikok okebala in reli qahun shaqalil, reli qam, renak inka ta qaganabe. Chik angelak holit tichkok choke sa liqapapal. An Dios yakunak sinakuch beni chiru lihun kamukain liqagwa chosop tisin gagwe doxa hunchik liqagangel.